Wow, menulian ti poining ko kusunod kay sa kayo, nga tao lukayang, way pa kunin Pohnpei nan, uya ko puro choror kay sa tuwawat. Ranwat niyalam, Robram Bay sa tayo, paran kauno, uya katri sa lumaw. Ranwat, uya ran karyaw, o kay misaglan, uya ko puro choror wat. Dahil ka kadlan, uya ko puro, hayban katiyan ang lolo, o iban patrawan yang pagkita, wan baron hetkar, and ka kulian tayo ito, uya lolo, ang rutsungata, uya ko puro. Kailangan ng kupuro mo, speaker. Saya kecil na low. Lagi kemarin kecil sawas nan kupur, atau batu sekarang di sana. Bang samat kot atso beti kalangan. Berket nan mola rosa ilila. Kecil mama sendi tahun selain sampawat. Yang aki sabra kebengkat. Dan tongki sabra aramaskan. Bang sakwat bang samat kot dalam. Yet ki sabnar pining ko kusunod sa uyar momo. Bajan sekarang ni rangkat mot. Kalau awak dah tu uyar mana mot rangkakan Pwuhng, o mele. Yer kele magmangi songkoros maguyau. With yer kele makasaneti ansun songkoros maguyau ni sambawat. Nang samat ko lala puekimat ay sekarang rangkat kasarawilah. At gawin lang sa ang kupromo o kupronar kaunti sa amin. Lan sa mga tayo yung o iban po na sa chief clerk o roll call. Senator Atsen Abram, Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Altui, Senator Ricky Carl. Aye. Senator Sonse A. Edgar. Aye. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Bill E. Edward. Senator Stevie Gay Edwin. Senator Pecherigo L. Irons. Amen. Senator Aurelio P. Juap. Senator Alfred W. Liganet, Senator Tendy Testuo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Sheldon G. Nett, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitarai Simna, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan tayo kakadlanan sa mga tayo yung kubur. Amo na tayo ang kadlanan sa mga tayo yung kubur. May kubur po yung kakulian tayo iti. O uya sa mga tayo sa karatan. Kapyung malal sa karan misik o kapyung lap. Ang kuburan na nilap. Sa karan kaibo ni o wawlap. Ang kuburan na raksyo ko. Wawlap ang kuburan ni show ko. Wawan ko sa pulamarlikan ko. Nanalang ko. Ang kaniyay ko. Wautoro rong labalap kay di paliantiyak, Momocho government, national, state, local. Wawan ko kabinaan Pohnpei, Honorable Joseph, Karyawan Kabina, Acting Governor, Honorable Movik. Wawan ko siyang kupong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang mo siyang kupong Koros. Masaksit si Wow, Vice Speaker Miguel, Floor Leader Habram, o Honorable Senator Koros. Wautoro rong labalap kay di Koros, may lang siya murukan o loiso, sariso, so masakan o lang way kasambal and way nan kalaruwat nan Pohnpei karos nan chamberwat nan kalal maslitim kalang rakat o imen patrawan kailan katyan nan yakupuro kan patrawan pona sa floor leader pangkakalwat kailan yakupuran kan Kalangan speaker ipacel kupromi niam walian dia membuat kesembalan so pausiawi sa macail. Kapal kay penyo wow. Saya salir nan wewe o sakse so jual wongon kamu. Wongu Vice Speaker
Wan Gumelel kan Bagabayan Honorable Senator kan Korus. Ibil Jangalan Buwau Israel kan Pajang Jail na isang rangot ng kalari o ibil Pajang kami speaker proses sa Majail Ran Mau Pohnpei Melel Israel kan PPN men KPSA kan may speaker Pamkuburaya buwan ka KPSA Israel kan Pajang Jail may isang rangot ng kalari Saisal may isang rangot men all kesampalan way me ye Mr. Petrus Abraham teme bil konotki sangor nan margin way sonu setinu jual warak yang pacang cel me sang ranut dibagitak jalan kak kasamo ki Speaker, wonderful privilege. Floor Mawal. Ibang Baton Ilma o Senator Perez. Senator Perez, kamu Kailangan ko, Mr. Speaker, mohon iban yang patro ito ang gilepan. Lamaron yak nan chen paspoto bilan kuburkan. Iban batang sabul mui sakratan wow matiang bilan. Pwuhng sabmaday labalabakan. Mohon ko, Mr. Speaker, Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Members, Chorus. Mr. Speaker, man batang Floor Leader o kabatayang nagistuan all may yang child rangot. Pabodwat siray rabarunan sa matayil pasan wigupur rangot kuwagi iya wapot magniang kotogi wansap. Ikat paruan kamela maniara rong nan radio sa koronga me Pwuhng tatagot pang Pwuhng wiyawanan parot ayime kamagitrado nan molwod pupudot pargoros me karniam pargoros me yang batang irakin areti championin patruanto tagatskito one sharp toto o bil kanani song one sharp kan bagin parol somakan tonu Luya olen Wayman natin yang kotoki tiyak o niara paruan irawat sa sansal ng radio ramen pisirto wiran ka paruan mail ma tatagot pang poita rekalangan speaker buagi mumon magchay bang katin dan watawat kriyaw and morning panaboli ranin so much kan nan barwat o kamelam irawan kayu paroy kakatuinan wasan kusan kan kateten mail po irayang kat paronan piyakuburon rangot imen paron pa kita matay ka kurang ma paruan yang rata katskira labalan ko kalan ang speaker kalangan Senator Perez floor leader pergi maulian try dia ropo na siya Israel ko nalil popod mayang patang tenan piyakuburon rangot Basilar point of privilege, iban player bonus of floor, amon iban bonus of floor, record and reflect my Senator Latore yang Pwuhng wiyakupunan nangut. Floor leader. Kalangan speaker, ikasabali tuan sekarang wow. Speaker dengan Pwuhng pergi sama child channel yang kakapandala. Kariaman. Chan salama kamakit me mie mie utupan kamakituo asabul matai channel kapandalar kamu floor leader Kamu beraya iban Pwuhng nilai jual langsung jual chairman and finance. floor leader your floor on chairman and finance chairman call Kailangan may Mr. Speaker, kailangan ay tungal floor leader bagi bantungal yang biasa semua. Amawa may Mr. Speaker kung kubo yung kagpadyan sa masa ng kasam. Sa kalatang kapung kayo pinuwa may pato yung minlang. Itungal wala pan kubo mo wan kumelel vice speaker floor leader itungal wala toro rong sunalay mo chairman Edgar na sa Buafik ang representative Edwin. Itungal wala pan kubo rin riyan kan pagkabayan ng representative kan paros. Padyang malwat kasama sa tinu
set pain na padang time sa ngaranod. May Mr. Speaker, mention alam diyan so mawad o ninduan kawit ni sa matay rule kamagut kalanga ketiyang ban resolution calendar. Chancellor mau kamagitiu tanan suspension material itu rokatian ban resolution calendar bagi amia utupan kamagitu corresponding kamagitu masani uang masani show kamagit waita taget katiar pon number isak limau yai resolution calendar. Kamu Chairman. Kalangan may Mr. Speaker itu ngaluwa sa bal bangko pura mo bangko pura kan koros. May Mr. Speaker intuan kawin sa matay rule o pwede tatawad kasambalan kagapulran ko. Ano wow kara-kara kamagot maluwad yan kagutro kamudan pag resolution number 3 sa tayo laban niya sa limau. Chancellor mau kawin dan Chairman harus mau tung kamagito masani Pwuhng masani show pwede kamagit ya paitar resolution of creation tayo laban niya sa limau patpatroller bangko purkan. Kamu Chairman. Kalangan may Mr. Speaker bagi bangko pura tungal rin diyan sumao itu ngaluwa sa bal bangko pura mo bangko pura kan koros. Nuwa o kara-kara to kupur mau mamiya I mean kamagot maluwad kaya kak place resolution number pura sa tayo laban niya sa limau na sa matay resolution calendar. Karayaman Chancellor mau kamagit yung miya talent place resolution of creation tayo laban niya sa limau bangsa matay resolution calendar. Pergi utupan kamagit yung miya pergi ansyo ay man patawan talent place resolution of creation tayo laban niya sa limau bangsa matay resolution calendar. Ang chorus place here ay Pohnpei Chief Clerk. Legislature resolution number Pwuhng sa pipeline is a small proposal for resolution authorizing the Director of the Pohnpei Department of Treasury and Administration to set aside no less than the amount of $5 million from the savings account in the name of Pohnpei State to be available for appropriation to the Pohnpei State Trust Fund pursuant to 11 PC 9-111 and further requesting the Director with the assistance of the Office of the Pohnpei Attorney General to develop and transmit requested legislation for the automatic depository support for the trust fund in the years ahead for adoption. Kalangan talent katianan masin ba bang police of floor leader. Kalangan Speaker nuwa pagi Legislature tungkap burki Legislature resolution number pura sa tayo laban niya sa limau. Karayaman. Karos mo tung kamagito masani Pwuhng masani show pwede kamagito ya paitak tabang katianan masin ba umay kupruan po na sa Chairman Carl no ya introduce rin kamutan resolution mo. Kalangan may Mr. Speaker itu ngaluwa sa bal bangko pura mo bangko pura kan koros. May Mr. Speaker ente bangko pura kan koros betatawag we are talking sa mga kamatil mo ni LL5 Speaker floor leader o honorable chairman kan tatawag piluya tatawag kasampalyo pwede apanuya tatawag pat kayun tatawag apan miya nan sa matay government niyaralap pagmaluwa din kupureda wan mo niyo nawa pa doon wan tala milyon limaw o katkiyang kabukayo ang samatay tarag-tarang kaban mo ni ang kagpatuan sang milyon limawad na samatay saving na miya o ang kagtabiyata sa Pohnpei Trust Fund. Mr. Speaker o ang kagtawala sa mo kami din intuan dami sa nan resolution wat kami lalame anana bensangan monuwad miya o monuwad aban mawang Pohnpei State Government mawang tiyan murakan o tatangkan Pohnpei State Government panapaliki John Way nan tiyan government kan maban pato tumuron ranwat. Mr. Speaker tatawat kalwaru wagi dan kag padang tatawag kasampalyo me kumbang kamo o irailan o presenter kan padang kami o ewang irai sa menen moni kay nan meeting kasampalyo me ban miya nan wipan mat. Terima Mr. Speaker yaralap
ikamelele me purmawan malwad pan mi ang kamutan to pagwad pagyaban chapiata to kapuyu me pilban wiya patobentian legislature word niya songosong ko sa dito tangkan apulpen chen way kan me panapali tian government kan tian aramasakan tian environment Pohnpei kan me panu tapapali government word lakampali niyaralap i-maurin resolution what met my Mrs. Speaker o iban payak metro luka kuprakan metan yang yang kawai teralap what akan kakil sabun man kaya semua kalangan my Mrs. Speaker Kalangan Chairman Call, Pwuhng kawawa, takapesan LR number of creation payo, lumnyari isak limao. Miyata maasin ba? Kamu Senator Edwin? Kalangan Speaker, patayang sa umi sakaratan kay pani awawlap na biyayar. Elwan kan kami price floor honorable member kan welcome mayang patayang transmission ranet. Ikabingkiyang Committee in Finance o Chairman o ang kawawa masansal mo hindi ira kay mayman mo in patawan mo in kayo mo nasansal mo nan mga resolution what ma dahil song-songan katoresang nan saving account yun mo mansansal 5 million dahil lang kak tapi kita uraman yun magdahil sabulman kiyang melel Pohnpei wen yang nak penet kan nan parakan matang wat ton na patro ni momon trust fund mo kayo Mr. Speaker imen ma taiban batuan sang 5 million an saving account wat mo imen batuan mautan talat tepen an saving account wat utay lang kak batuan isang 5 million lole o tebe ban luweti o yawon opal pen saving account wat pwagi utani ibil soto taman mami saving account yo on Pohnpei state government o ya irakap yo metro ong re moin ong reo puan kagan pilagi sansaleng trail ya tre kan me patopan Pohnpei state government putrailang kak to tami patuan kemet mai mia 1 cent yo me mia trail sair seli healthcare premium fund to mia saving account yo mo i patuan kamela mo in bang we appropriate account yo mo nonetheless i pangkatung ki i yang patuan we ki yawan na patunan saving account what karyo Mr. Speaker mo in men patuan mi yagis essential me we have been to talk you the resolution you magtry song na palira what we have to talk you me trail song apalila po yan yang patreng mama senten investment na pan uyawi kami ka sambal ki Mr. Speaker mo in we have been irret mo in bangkakan apal Taiwan so umur mo imen patuan address Pohnpei Healthcare Premium Fund mo iya ki saan ke reservation kailan my Mr. Speaker point of order kubro Senator Edwin kom kubro Speaker Child patuan ya me start up apnan whereas ka patuan bilnan account buka traiban pil kak sairta tax o billaler healthcare premium dami men patuan Mr. Speaker when instead of healthcare premium fund to Thailand address in tax ko ina kom kubro child maasin lang ito ma trust fund o source kala kom kubro iban po sa chairman o kalalabek payo mamiya makaksansal saving account o yawon balance mamiya
Committee Chairman. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa bangko promiyo bangko purakan koros. Ang mabit yawan mo ni may patpatunan account o mami account so wan tete may tatawad. Uya kagin tatawag me sam kamatin mo ni eu kiyang terang kampan mo ni o pada officer. Kansal ni aso magdahil cabiata tiyan mo ni kapwan kambak silu. Wego panto to mo niyo. Teka manatasang mo ni mapali operation in mo niyo education o tatangkan may pulpang kampak sang nasa material fund. So makambak si lumogit Amerika reimburse mo ni chorus magteka manata. Pwede napali tatangkan chorus mautan mo ni kampak magnapali. Tapi ni aso mo niya pelto pada 1 million walu sama. Moni ni pada tu pergi uya moni you me up maluat kamanatar pajedinan tien tatakan ria sak demau kawitin kabinau terus kampan moni and pada dia nan saman Pohnpei state savings account malkin pad nan pangkin FSM rawat wan moni wo wan moni me patulalan the one money me patunan account wo patpanan 1 million ay sa kayo sama. Wewa panawad and mini million limau uya kawid you me sama day tarig kampan money nintuan ay awang board you magtay kawatar nintuan tuwasan kosanet trust fund board you mabang kinabawali trust fund baban niya. Rikisan magating tatawagamit trust fund wo kawid o nintuan kadedam terang kampan mo uya yang kami di million 5 wan kak patosang nan savings account to wan kak apali koko dan trust fund would nantian legislature kaisak o bil nantian legislature kaisak o Kadkadaur Congress resolution kay wan kak may dito mono chorus me patpatunan trust fund me patoniya ten Pohnpei erin sangan tatawad sa depan mukit so dia sangat uya pen tetapi FSM ka uya porang ka kasabulto sa maday trust fund nan kawitkan may yang aki elke premium o share tax revenue tataw bukat uya ate men KAPWARESOU sangat munikan magkak miya lakampali aposonet memang kasanay di mayay lakampali ekis elke premium pampatolala te ekis share revenue pampatolala tama kasambalan pagpagwad and kak ruwasa terang kampan mo ni nintuan wa pa naman miyayar million 5 kak cabiata sa maray trust fund kasambalan trust fund wad may Mr. Speaker bonan kosanet makasanet di trust fund wad epin lukay ang local government man yang cabiata sa maray trust fund tagak pati ang trust fund wad ni sa maray account bantoro to ya sub account raseng tama FSM yang kitail o state kan trust fund you wita o sub account in our state bill miya when kag nagit trust fund in our state remind Mr. Speaker non-intingtan resolution what wasa masayro premium o share tax revenue ape uyata kawit maban miya kuburan legislature lakampali ako senat maudan panitan ikabung ke kawit yung senador tuan patungan masa ni syntax sabihan kak miya pero mau sumagdaman lang so ay look and kakaptulong kamadang ko senat mapan kawit may syntax temonikan magkagdagasang nadlang sika sa kaunwaya ba ayat isen bil patulong ng trust fund board ije tayo sa iglilwasaw tama kesemparan wad puin kakapurayang kamanamantan resolution wad patatawad yan kakmakidla mawa o kasanay di sa maday trust fund kalangan may Mr. Speaker Kailangan Chairman Senator Perez. Kailangan Mr. Speaker kapag mamasin pa resolution number isak payo pugri isak payo tabalyado isak tamaw mi ira yung pisan salsang nan kay namo takalaba kun mi
Mie kusunut makawata. Meron san ba na pan Samurai Title 11 and Samurai Pohnpei Code authorize Kambao and create some account. Dari baruan Samurai talk mo Pwuhng o tadagot anane and wala mo sa lamender kusunut din Samurai investment law o injamaluluwa met and kautela. Ay kamelam kurgan mission. Even barong with a motion to resume the Masan Pen, LR, agree to toilet resolution mouse of Ransal makamagut yumi ayero mie karyaman pen kamaguto masular masan be ban ponese koros motum kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paita teruting tier LR masan ben LR nambe kriyesak payu lebnia riyesak limau. Terima kasih kerana sus. Koros mautung LR nampak apkuri isak payu lemnya isak limau kawata di lima palimaun. Insan salam we sebelum mata isus mata tok resolution the LR number apkuri isak payu lebnya isak limau usus isak tuau o sudah Pwuhng ran wat try kamalalar resolution apkuri isak payu lebnya isak limau men patrawan perlu try dan labolab kumata tok kesembalan. Masalah resolution calendar, trial kita dalam komal ma, trial komal. Speaker kung kubroy
palian tu poining ko kosenit kay sakay rutungato lukayang Bahan Pohnpei sa floor leader, kailangan speaker, iman ngata ka mga ito, pagig challenge suspend order of standing committee report, yung child nasa ni standing committee report, number, uyab kisi sa puno na binyan rin sa lamaw. Paros mo itong kamagito masa ni Yei, huwa masa ni Isyo, kamagit poitar, pag kamagit poitar, Bahan Pohnpei sa chief clerk, Standing Committee Report number PC sa Kunola and sa Kumao Mapet Legislature Bill number Silipi sa Gola and sa Kumao Council Committee on Finance. Kailan ka katiyanan masinipe Bahan Pohnpei sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko puro mo bangko puro kan koros. Ipata sa mga kamitin mo ni may Mr. Speaker, o nuwaw karakara ka maluwa challenge ka, kuya ko puro standing committee report, rio PC sa kuwa na ulit mangyari sa limang. Riyaman, korosmochung kamaguto, masa ni Yei, uwa masa ni Isyo, pag kamagita, paitak tayo ang katiyanan masinipe report. O may puro Bahan Pohnpei sa mga Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, standing committee report, rio PC sa kuwa na ulit mangyari sa limang, itan ka mo tangwa sa natsilubo PC sa kuwa ulit mangyari sa limang, na maluwat kamanataro ang watawat kayo nasa matahil uya ko pura nayo. Pero may Mr. Speaker, nintuan tatag na sa mga kamtin mo ni kajiyang bato yung lala Kadkadaur Israel kan mapapali tuwinin kami namin sa umatin Pohnpei, the Pohnpei Farmer Association yang agit taragtaran kampan kirtaan pa yan way o sa maray kawait chansal ni attachment yung mapati ang report what nintuan ko na ba tatawag yung mayor sang kampan kirtaan pa yan way pag maluwat yan kamanata puan dalan nan riyakid puan kakapwali tatawag kasambalan Pohnpei Farmer Association ni Arban kamagit Pohnpei Farmers Day te ranin impiyo kay ani raiso matkan and Pohnpei o tatawag nintuan kawit pa na mamiyanan karong-rong o kawit na raiso matkan at alanan ang kakpatyang kawit mamiyayag sang kay rabayan way pwede wewe penawat o sa makamdin mo ni o honorable senator kan mapatyang tatawag ay inanin kasampal kita kawit mamamiyag sang Israel sa umatkan sa Wuliap and Pohnpei Farmer Association mapatyang tatawag nintuan kawit din tatawag mabahan niya risang ni kawit mamamiyag sang Pohnpei Farmer Association sama kami din mo ni utum sa maray kawit o nintuan tamasan sa nan report maluwatin ka kabadayang talanan may pagpamiya sa Maray Pohnpei Farmer Association o ang tala nanriyakit may kaunabatar sang sa matahil karakter o tuntutangkan ng kemban kirtan payin way rinumunuwa di panpat pene awan tala riyanan riyakit mamaluwatin ka kamanata o ang kaitan munu kap muni magtay kamanaya nga nan padetin kemban kirtan payin way munuwat ang kak apple nintuan kawit pene ni Israel Pohnpei Farmer Association o taragtarun kemban kirtan payin way o apaliki ran kasampalwat me niyaban magid ni sangan mawat ay tinaban wiyawi Pohnpei ban magid
Kamagater impio kayan Pohnpei state government me kamelele miye me aban Pwuhng kamatel cheten totokan Pwuhng impio kan maluat pil kamanata harmoni and kak magid nan win madalinim winu win kichi win sokes win net o tatagwat aban uyawunan Pwuhng town. My Mr. Speaker, imen Pwuhng purakan melel riya ng Senator Perez nintu na KAPWARESOU puput kasambalyo mayang Pwuhng kacay mensang ranwat kuki ikisen kawitan mamiyasang Israel so matin Pohnpei kan melel Metro Pohnpei Farmer Association me setinu da Mr. Abraham Pwuhng ari report wat and chancel me ni ebola uya la sabun man committee moni tatok ap kawai kan kores me patalale utut ton kawai din Pohnpei Farmer Association o terak-terak kembang ke sampayan we ya ni aralat I report met my Mr. Speaker. Speaker. Kalangan Chairman for the KAPWARESOU report. Yaitu Senator kami Senator Perez. Kalangan Speaker. Ay tungkol kadung ay tungkol Chairman Mao. Chairman Pahrek. Isudaban umang report Speaker. Iban yang untuk mata report ni. Statement you mapatro nan balik ke you may men patron and vaccines and some mobile journal run with Sansan and robot and German finance me the dogwood Israel Pohnpei Farmers Association me come on I'm non robot but one Israel right to proposal should provide sufficient detail. Speaker, o Momot Kasambal, men Barawan me Iban Barogan ye we are Pilaman so much man. Pointing so much the Farmers Association so the song angak take over tame government kin Kadkadaur. Meran sansel orang samral wiyo kuburo on bilragan be korong reitiam le. Israel NGO kan abmel Farmers Association tame Israel paron yuya and ranakan o bilbalel ran kasambalwat raban complement tame government Bila. Ri itol kongong hong pilrail so much kan ibaruan maserin Pohnpei kakret putawom agapam tolong. Ibaruan yang apali jatuh agut hansuri ri o agilel saunan suat ma so much men sutogin ona pata karasepe oni tipson yasayape agendak padanan istowa o ipainda sibshaw mau o iwala kasansalo miepak me katiala kana eri iman padawan kawaitanan taibang ketlang dan uyaben tatawagota Israel kami panapali rankak picete rankak sambarai darai tuan tipson apali armasakanan peran kue gabang uyawunan sombong Christmas tanan son peran Song magit pugat and their parata. Below Masin Pohnpei, Ime Barawan, Masani may be Barawan, Pitman Kong so much can. Namaga Pataguti, Imaga Van Tolom. Rite Madamaton, Iban Yang, Impiokai, and Matrenim, Maban Wiaw and Shombungat, Ongai Pansang Cap Melau, Matrenim, Twin Wadi Impiokai. Utana banuya wan putaway. O Israel come to Manapali, Rambil Trek.
Idevan ay tungal ke me wira tarpan pio kai ki materium ni isakeu ime bang kana aramasemen bang paisang putana ban patoka bil porata and Christmas. Ira bukat patuan speaker boy ki engak so se Israel gan makan aboli kasal wansa put kaim segala i panutung out of an inagan robot wood. I Israel aramas bukat o li mebigin kapakapai sa matay tiyak. So much Israel me patukuti sakaw, patukuti kep, abali Pwuhng, magkarayan sa matay tiyak and paywot, ewiya mamor lalranwot. Kapang toror o Israel so much kan bagi Israel kama mo tatakot o bagi sawas kabarabatan island government and kak pohon Israel which dan space what and kak near Arail voice imat kalangan Mr. Speaker o iban yang utong report Kalangan, Senator Perez, Senator Pahrek. Alangan Pwuhng, Honorable Speaker, man pacuan mo sina mo na iban. Kung kubura iban pacuan awi makro ramen alangan Honorable. The other margin of the Speaker ang report. Ay, ang report. Suwa sa ako si Pwuhng. Amo ay tungal wapang kubromo. On the floor, Pohnpei Honorable Senator Stan. Want to setin o setin yang agirakan yang satu. Atau ang hilaman-laman itu nama on Pohnpei muncak melil Israel riyai so matakan. Main speaker patuma itu ngal neighbor takkan Pohnpei Senator Pahrek KAPWARESOU mo sufficient detail mo inirawo kami di kawai kena plan record kilo mo so Farmers Association na mawa panono ralap and detail enggak sensal mawa sensal mo montoro po o kami di kapita tarobo te tatak ewan uyawita penutan sensal yasai o tipsaukan ang so matakan ayar man orala ini KAPWARESOU na sensal nan report orawon bromangi ako broburin ral may raw sa tatak menon orala jam sakla main speaker ay tungal kadung kairo mata-mata umniya tiga melela anso Manian so mo kailan dun kakela ka planan totong kan na ewo department palikan uya ayan kiyang inangan uya ban totokon poita melel poita ramaskan inangya service and mawang ramaskan plan korosan santi megot na kan uya melel tuwa tamat kaparwan sabo aban kakela sound toto ebilban nene sawasalil parapan kabaler rosan ma magtel bil tabul man peran non komino ko bol kisis cuma mesibet tawa ko sang ni lifestyle kalau ko sang ni ang panato sang hari irabkat ini nang kasambalariman iyaga itungal kawit women speaker Ebilbang ya pada batul legislature wot, oraman wot, pelaya putih ketik, running so much and Pohnpei, amut, abuatin apa kita pelay wot, when kita tertok sangat patolan ni rani wot, Nutan kasan tiyo murinmet main resolution yu kan koto buen, kasan yang kebenaran kan kalau kita di muntar koros melil, nan sombong penting sombong. Anson katun, anson kamatuk, anson kataman sound tutu.
I'm Pilwayaran in Somot, Euran, Samnaran, Pilisok Ewan, Sampong Titan Bananta. Or my speaker, one Akasampal Robert, my listing to Soka, Kogian So. I'm a member, Usawas Mokaka Kuya, Sirokta, Kilan Sawal Matela of Sinwega, Boranda, Kibusan, Komatakan. When Kiyan Lansoma one saw, Umaramanian, Aran Wewe to Sotang Maragan, Katoto Yang Kapare, Oya one second to Sota. You look at some balance. I to my run Kawi to mo. Women, but only the motion in telling everything to Nasan Don report to Sapala. Here Kamagat Taylor to Masan or Mio Utuban Kamaguto, Masalar, Masan Ben, standing come to report, Rio Kisi Kono, Libnia Risa Klimau, Iban Ponas Kamagut, Karos Motung Kamaguto, Masani Pwuhng, Masani Show, Kamagut Poita, Taylor Masan Ben report. Karos Motung report number Rio Kisi Kono, Libnia Risa Klimau, Masani Pwuhng, Masani Show, Kamagat Poita, Rok Tai Sapulman kita, standing come to report, Rio Kisi Kono, Libnia Risa Klimau, Sang Salmatray Committee and Finance. We had to report. Standing committee report, member Yogi, Fatimau Line, Fatimau Mapit, Governor Communication, member Pwuhng, Fatimau Line, Fatimau, Sang Salmigam Team Judiciary and Governmental Operations. Chancel, standing committee report, Rio Kisi Saklimau, Libania Ria Saklimau, Ban report Sang Committee in JNCO. Talangan Katian and Masanabe, Ban Ponas as Chairman and JNCO. Chairman Kailangan Mr. Speaker, muna iban padawan walianti sabulman mumotwot committee kasambal committee and JNCO o padawan arole report mier pan kuramail ayo gayo Mr. Speaker padawan ang samurai rule di emane pan on the floor pan tolgish many chaisak ruban taudi iban lanjiang ay to report and gak saisang na many chaisak na allocated to and so iban padawan walian the committee Padawan near left to report what. Mo imen padawan uyada kamagit chal gak macani standing come to report and the Riyabugi Saklimau, Lebilian Risaklimau. Kariaman. Chancel Kamagat Yumiayan, Karos Motung Kamaguto, Masani Pwuhng, Masani Show. Pag Kamagat Poita, Kaibang Katian and Masan Ben standing come to report number Rio Kisi Saklimau, Libania Ria Saklimau, Sang Committee and JNCO. Point of information, Speaker. Pohnpei, Vice Speaker. Kalangan Speaker Bangkok parakuan report ay tungal manifest ako ikul magtanga Senator Pahrek ay tungal Chairman ang biltatang kung kawawan. Kalangan Speaker. Kalangan Chancel Kubramuyan no Chairman Kamaledi dahil kadlamo ituan kawait mamiyo iban po na si Vice Speaker Chairman Pahrek. Kailangan ko Mr. Speaker ay tunggal wow sapal pan kupramay Vice Speaker floor leader o yung ay honorable members kan koros ragan may yung child nan kalaro ranwit. My Mr. Speaker linduan ruwasin sa marail pasan kusunet email teta palikayo. Dahil katsanger nan shoes mong chantan sir and Lieutenant Governor pwede malabilip at okayer amanol ilonway kasambal Lieutenant Governor former Lieutenant Governor magkapil siya lagalar o nintuan ruwasin sa maral pasan kusunat o kusunatakan imesansal o aute palikayo. Sherwood chanta kusunat ruwase me chanta wot pwede uyawanan molen legislature
Legislature ban kaire ki cabinet chandan serwat o togwat poitar uyawi induan Pahrek nan samadail palikayu. Kolok uyawilangar cabinet taulangar nan kolokwat mabilalong way machanda serwat bilole o usus uyawi ro punglan suswat niya pagkatartong sa Pwuhng office acting yay vice speaker ma ahang communication wa to assign and committee chain ko sa Pwuhng committee chain ko ninduan kapukaw mamiya toyan ang to kanay kay kuyan gak check sa maral pasun ko sanat o kami duwat pasan doon allowed follow and sa maral pasun ko sanat section payo may bit qualification o baruan may sansal nan sa maral report paligariyaw may irabugat parun incheng may menway baruan italicize kuyan gak sansal pan kupramay tuan perakuan kosenet Pwuhng qualification naramasaman and kakuya drawn legislature. Mr. Speaker, the committee baruan tawi robugat ira koros barunan pasan wat ira dugutuk payu a bit qualification ususta Kap Manet Mr. Panuel meet criteria chorus meminan samaray pasan. Idel sombar Pwuhng to men when kitio Pohnpei o short deep toto me managap manet to sustaman sabol mangi ija nan findings kan mie katirakta mie me orsukpe koros men katoroboyer ni oralap induan Israel semen kusunet kan kawewe me misdemeanor me manakap menet Johan record o esyote pan uyak karampuyo o sige sa madail pasan mamasin lang tip toto me kologolok o nangan tamasan an attachment me katangar robot kan ban ko promayan engak so kubur kamenele tami paruan o ni qualification kami di paruan year background check and uyawi sang national court state court o regard kan chorus kasaleta me manakap manage magalakal o short felony conviction me mi kaim segla Mr. Speaker wow o karagarak Pwuhng committee and chain ko kabengki sawas o minin tatok mamianan tatok wat sang paligan me committee wat luka at tungal kapeng boyaki irabugat ima o deta report wat o karayang committee wat sa Pwuhng committee and chain ko and kaptelang report wat tintuan mom me sansalpan ko promayan Patrang met mita rawayum nene inkawanakis. Ashuraban wakatala intention page riau ababan kateteta iragan may paruan sakasakar kita ni paru. Sang negarbe syarat karbukat Mr. Speaker o honorable members chorus committee niwao karakarak pagi kuburmawan miye o ansukis magdail bangkat yang nan masan pe udarakan chorus teguburkan chorus mawar
Dahil kag sabon man kita khususnya government wow nagi sabon man kiti Pwuhng manaman Mirail kanakalar anu sustororio me imsaglar nan wen kiti o pia layer kaping be sang Israel nabalaben way o mocho o tiak me patang tato kesambalwut amet yoralap ibarawan may tongal menjaisok tutu mimietse aiban reserve luan ay tongal menjaisoko o kabarabat sang pais o mapan miyak kayo na mutakalabak. Kailangan Mr. Speaker. Kailangan Chairman Perez, pwede kabesa standing up the report riyop ki isi sa klimaw, lepenyari sa klimaw. Miyata masan ba? Kamu kailangan may Mr. Speaker ay tungkol sa palbangko puro mo yung bangko puro kan koro. Si kapung ke report na miya. Pwede essential me kamatin train ko sotre pay kasal. Nantatako pues kami sansanan report o kawitin committee minimum mami kesembol ko wasa masair sa matay rule me patuan meditation ibang patuan mo puented me rule isak silui apply ang report apply ang mami paytek you mon legislature memen pansapang the memen bang we pay the aso ka recommendation Isulit tatawag ang report. May pamping kawat na pera yung ipagkayayaso. Ang sumay ko santiyan ng kalantar magkamiti pa ang report. So, wasagis meditation ko tatawag. Ipatawan met po kahit po rin suwang sangot. Kailangan may Mr. Speaker o masalaro ang report ay may bagay lang rin timasan. But chansal me mayor kamakitiw dahil rin timasan ba? Miya karyaman ben kamakito. Ari masalar masan ben report ay ban po na siya kamakit. Koros nautung Thailand natung ti masan ben standing comment report number riyab kisi. Pwuhng, masani show. Karyaman. Tansa lang mau kamakit mamia, pwagi amia utupan kamakit po. Ben patrawan Thailand katiyam po ng basic silu yay unfinished business. O ban po na sa chief clerk. Standing committee report number Riyabki Sakriyaw Lain Ri Saklimau Mpet Legislature Bill number Silupki Sili Sakriyaw Lain Ri Saklimau Sang Suami Committee Land Thailand ka katiyanan masan ben kam standing committee report what ay ban po na sa chairman and sham. Chairman Ladora. Karyaman. Harus mautung kamakito masan iyay. Pwuhng masan iso. Kamakit paitar. Tayo bang katiyanan masan na ba? Kamu chairman. Kailangan speaker ay gumawa sa bahay dapat patuto bang purakan koro speaker. Iman patuan tada sa pang may camping shop. Tatok ko sampal yung materi. Dapat patuto ng camping. Men patrawan pagita ma Thailand komal. Kupura chairman. Tayo sila quorum. Ay mi patrawan kumaman.
tay sa pale rong nan sa matay ruya kupur ho sansal mamona tay komal tik tay kat nan masa na standing committee report riap kisi sa riau le benya ri sa limau kamu chairman lator Kalangan figure ko yung sola le number wa kamal yung niya or kawit pa nanan matalan ng kamal figure man ang sansal ka bang kurakan matatok ko sa value mat kamti nan yung kakopolda kamti tinggal yung kita tatakot jangka kayong tuan community boy communismen membambat ang robot jangka kapolda mau wah robot longgang kurakan tangan negara berbuka figure menpag tatakot jangka kaburburtong kamti Chancellor mau kawit dan chairman lator karos mau tung kamagito masani huwa masani show kamagit paita standing committee report riap kisi sa riau le benya ri sa limau and kapur-pur lang sa Bulmatay Committee and Shop. Karos mautung kamaguto masani huwang masani show. Kamagut paitar o report what kapur-pur lang ar Committee and Shop. Dahil kambal ma benito. Pagkitang tayo
Sa pahaler, ang supplementary uya kupur, o tayo Kadkadaur unfinished business, o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Resolution Number P. Riesa Kriyaula and Riesa Timao, Proposal for Resolution, honoring the life and legacy of the late Benjamin F. Rodriguez and expressing the Pohnpei Legislature's heartfelt condolences for the passing of the statesman, to his family, to the people of Net District, to the people of Pohnpei, and to the people of Micronesia for adoption. Tayo ang kakatiyan ng masalibre, iban po na sa uliya ben Netkan, Senator Irons, o Edmond. Kalangan speaker muniban patwa kumkubura po itingol sekretary kibuni wow and kak patengate kibuni wow kan me patatar melen kabratanan mall itingol sekretary wow pan kubura wi Mr. Speaker patun wonti vice speaker floor leader o kampakabay honorable senators kan koros speaker imam men patun pata kit delegation o patun dikarak sakar kita pan kuburkan kaya keting keting nan masin pen LR nempe bukur Riesa Kriyaw lebinyal Riesa Limao. Chansa lang mga kamaguto, koros mo udung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show, pag kamagita paita, biya masa ni pen. Kalangan speaker patuan kaya sa pali tungkol sa Krenwao. Speaker kung kuburay men patuan pata kurang pata delegation o offer floor amendment silupil may sa tuwaw lebinyal Riesa Limao ong resolution wat kailan ka katiyang nan masen pe o kating supplement kita. Chansal kamagit hiyog charan pilpono sa floor amendment silupki limay sa tuwaw lebinyal Riesa Limao koros mo udung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show kamagit paita pag kamagit masa ni paita iban po na sa offer and floor amendment. Senator Irons. Kalangan ko mo speaker kesa pali tungkol sa karante wow speaker essential me resolution wat patuan kapantala kueki molwat keting kesampal ki bukan me olmenet supplement kita tungkol ki Pwuhng Pohnpei apmelel yewiya wal kesampal men ang winet ay meleta kapantalan resolution wat area sansal floor amendment membiye katete yang ban kupurakan ananakan me miye puen kak pateng resolution ke Riesa Kriyaw lebinyal Riesa Limao kum kubura speaker ban patuan wata kata puen kak sansal long ban kupurakan bukta kelakan me mian sobot bukta kelak kayu ye nan mongon resolution wat en patuasang fourth regular o kapatapat yang 19 special bukta kelak Kriyaw ye en bilkak sansal nan resolution wat kesempalan all minute on winet nituan koporobor o ligilik me way supplement ki yung all minute niya yang choweta second Pohnpei Constitutional Convention and kak yang sansan na resolution wat o kim sekla speaker tali Kriyaw and patuasang fourth regular session o patuayang 19 special ay waktu kelapukat na sansan alayang kapantalan resolution wat o nagpaki pangkupurakan wow karakarak kaya kat keting supplement kita kalangan. Kalangan Senator Irons, biya masa ni pen floor amendment. Speaker. Kamu Senator Perez. Kalangan speaker men Pahrek ita motion dar terbi floor amendment asin kriyamen Chansal mo kamagit koros mo udung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show kamagit paita pero tungkol masa ni pen floor amendment koros mo udung floor amendment silupki limay sa tuwaw lebinyal Riesa Limao masa ni Pwuhng masa ni show kamagit paita tayo supplement kita floor amendment. Miya masa ni pen resolution. Speaker. Kamu
floor. Kailangan ito ang siguro sa parliament pagig challenge kag churo giti wa pali nampisat tayo bill calendar. Chairman. Speaker. Speaker. Kamkubura floor. Hey, aleta ma resolution no. Taigat katunan masinaben resolution. Na child. Speaker. Kamkubura iban po na si Senator Perez. Kailangan Speaker. Ben Padon, we had the motion and reject the main motion on resolution and the more Thailand. President Banuwang iban po na siya koros mo tung Thailand to the masinaben resolution of creation kriyaw liban sa klimaw masani Pwuhng masani so kamagut paitar. Pergi amia floor amendment magtail kamanata asabul matail rule may require duplication partiality o kamutan resolution of creation kriyaw liban sa klimaw banu yalar kamutan resolution of creation kriyaw liban sa klimaw LT1. Pergi tayo tung tiyan masin bag tayo bangkat yan anu shoes. Koros mautung kamutan resolution wat nituan na wukitaglar kawatan hindi mapalimaut. Kailangan insan saling way masabul matay usus matag resolution of creation kriyaw liban sa klimaw LT1 usus ASEC 2A o koros utungata soto mauwang. Masula resolution ban resolution calendar dan unfinished business ay ban po na sa floor leader. Kailangan speaker pagubura mo ito ang sakarap si pagi karwarong kamagut me uyawi. Iman nuaw masuk set mang speaker pagig challenge kag churo giti wa pali bill calendar. Chairman. Mau kamagut miayan dan turok tiang dan bill calendar pagi miau tujuan kamagut tiang dan turok tiang dan bill calendar dan bonus chief clerk. Legislature Bill number Silupki, Sisagola, and the Executive Bill for an Act, amending Stella number 11-77-25, the comprehensive budget act for fiscal year 2026, and for other purposes, only Korea Kim Saklamotawat. Kembal mai menit. Kailangan essential nituan chief watakata title kamutan kusunat watipan po na siya chairman card. Kailangan may Mr. Speaker. Ipiliw bata sa mga kamadin mo ni Onuwaw karakarak kamagad malwat kalangkak uya kupuro ko yung kariyaw o kim sa klan watawat kamatang ko sa natsilup si sa kayo limaniyari sa klima. Essential ang mga kaway ito koros mautung kamagutan masani uwa masani so pag kamagutan po itak tayban katiyanan masani pa miya masani pa chairman. Kailangan may Mr. Speaker. Kamutan ko sa net silibukisi sa kayo, limaniyari sa klimaw, tuwan, kapesekan na miyayat mawa. Uyat tatawagin sa mga kamadin mo ni. Eri, sa mga kamadin mo ni, sa unman ka kapang buhay ko ututlap na miyasang malwat. Sansan na kamanamantan, standing kamatirupot, may itan, kamutan ko sa netwood, taan ko pulakan may isang rawat. Mr. Speaker, ko sa netwood paan, pagkamalwat yan kakamanata, wala riyakit, tariyanan riyakit, sang nan, budget magkamanamana ng kambangkitan pa yun way, wawan kakatoro, lawa pali, Pohnpei Farmers Day, magkaunambe, panmukit ni Chisambe, the wikariyawan Chisambe. Sang ni kawit maawan, tarang kamban, kaitan pa yun way, o Vice Speaker, melel, induan committee pateng numoni wada ban mogit an gak san nan kamotang ko san netwot
me mapan mi luan moni moren ran me tatawad pan magit aluan monuo nuin siya pan kopur long nan nag magnatan ki farmers revolving fund ay kawoy development may Mrs. Speaker o men kaunap ko kupurakan men pan mi flora men riyaw me patyang tatawad ang kamutang ko sa network I kawoy me miyanan dami sa salbang kupurakan Kailangan masudamasin din kamutan ko sunod ay bampo na si Chairman Hong Floor Amendment. Kailangan may Mr. Speaker nuwaw kara kay bilo ka magut maluwat tayo kak kuya kupurki kamutan ko kitagla silip ko limay sa gisu laban niya sa lima Minute 2. Una sebelum tayo yakupurok tayo katkadan masa depan Uiban po na si Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ito ng luwas sa bal bangko pura mo yung bangko purakan ko ito ng sakal mesik po iti ito pa ito one man and band floor amendment what ay masansal tayo ng kak kuya ko puro ki floor amendment sila po kilimay sa kwalu laban yari sa lima Siyan siya lang mau kamagito biya karyaman pan kamagito Paros mo itong kamagito masa ni ay uwa masa ni show pagka kamagito po ita biya masa na ban floor amendment Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker floor amendment sila po kilimay sa kwalu laban yari sa lima Uya po ispan ko sa diyo takaway tindatakyo mamiyar nan sa matahil tiyan monin mo Pwuhng kak sa wasa sa matahil contoh kan o kayaan kan marana natin patyang nanasukan awan jalanan kak Pwuhng miya ba na opting speaker ang tuwan tama sa nan kamutang utag lawat legislature staff development ano yaralap I kawilwat na miya Biya siya masa na ban floor amendment silip kulimay sa kwalulub ni Arisa Klimao. Masilaan masa na pa ipanto na siya kamagit tayo di masa na pa karos mo utong kamagito masa ni uwang masa ni show kamagit pa ita karos mo utong floor amendment silip kulimay sa kwalulub ni Arisa Klimao masa ni uwang masa ni show kamagit pa ita tayo sa bulman kita floor amendment silip kulimay sa kwalulub ni Arisa Klimao may ito floor amendment kami kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko pura mo yung bangko purakan ko rin nuwa o karakara kamakit malwat tayo lang ka kuya kupuro ki floor amendment sila po kuwa na isag laban niya isag lima karos mautong kamagito masa ni uwa masa ni show kamagit pa ita biya masa na ba Chairman kailangan may Mr. Speaker tatawag takamudang ko sa natuwad uya tatawag yung ipadungan na ukiyang sa matay auditor karakter kan kamban moni o pati officer sansal nan moni kan makamanamanda ang option auditor nantiyan monin mo miya wan moni yu makamanamanda Pwuhng kak apali ananin onon dan option auditor nan ko sa netwa padawan mo moni ban wiya manaman lawat atawag la nantiyan mono niya so magtailel September silisek aning tuwan kawit na miya tama sa nan system monuo kupurpurlanan kubulan hari kupurakan nagkawit aso yung more
we have been system counter sama tay tatok o tola por ko sanet ang tatok po gak kailan gakad la mo men pagban ko purakan ko purmawan mi rinan budget makamanaman ang option auditor adala 1,500,000 65,000 and gak kamanaman dasang nan budget wo memanaman when tatakin kamawi ala office and public auditor and gak tola mo but yang met when jala wanakit nabil kamanaman ta nantiyan munin mo we have been able been receipt or payment kana point karayan tatago ay sudah bil kanati muntiyan moni September silisak tama san kamu tangko sa network kala wanakit and bil ka kamanaman ta nan moni makamanaman ang auditor nantiyan moni wat wan ka kapali puipan kan memiya nantiyan monin mo sudah ka kapol puiya na essential moni wat pa na pali puipan the prior application. My Mr. Speaker, ito ba miya pekasal nan tatawad imen nuwa o karakarak sakar malwat kupurmawan miya o malwat kamanata kamotan mo taglawat we have been tataw me ba napali kawawa me padawan aki system I mean and kakuya oversight na naso yumur floor amendment wat nuwa o karakarak into one way open na may patawan nan bungan auditor o director ng kambahan moni malwat and kakamanata kalangan may Mr. Speaker. Madam Chairman, Pwuhng application for amendment. May I mention the Kamu Senator Pahrek. Kabangki robot ang te aralap kawawa o floor amendment silbi ko na isak. Speaker man patawan ita motion chan rojang timasin po sa kulman kita. Dan salam mau kamu gitu mayor dan tinggi masan itu kalau semua ujung kamu gitu masan iya uang masan iso kamu gitu peita kalau semua ujung flora mensilup kuan isak kebenar isak limau masan iya uang masan iso kamu gitu peita okta bisa belum kita flora mensilup kuan isak kebenar isak limau. Speaker. Mayor tu flora amendment kamu Senator Pahrek. Speaker. Dan baruan kamagit train kak masa ni floor amendment silu ko wala sa kayo le pinya research lamao Chansal kamagit yung miyaya dalam bil masa ni floor amendment silu ko wala sa kayo le pinya research lamao koros mo utung kamagit to masa ni uang masa ni so kamagit paitar miya masa ni pen floor amendment. Klar Mr. Speaker yoralap ma floor amendment menwat pan alal tanan membuat kesembalwat akan apali sa pemadail circumferential road and Wayne Pohnpei niya tayo kadkadlan na nansong Christmas mel wasagan metos ang kanim na siya na palpe ansukan magkarayangar sa pemadailal lane charayaw will nok chikchiglar wala tayo mo ikaw ani yoralap Mr. Speaker. Kalangan Chairman Pahrek Pwuhng application floor amendment. May I mention the Kamu Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker itu ngalwa sabal bangko pura mo yung bangko pura kan koros. Ipadjang daya ng Senator Pahrek kasambal kita ananin kamakaltaan kay nanal pag isambong kasambal magtaykat lang. Ang uyaban mo nuwat kawit pen kak nay open and dadagan miya o kawit in right local government kan and kakyang patyan tatakot estimating we have been project would have been mogit and kakul kawit malwat I mean pagi from amendment would and kakasign to ang committee money. Chancellor mo kawit and Chairman floor amendment silubuki wala isa kayo lepenyari isa klimaw na sa ilang committee and money. Pwede kamagatuwa miya yaro miya kaliyaman pag tayo na suski. Kamubre sinasubis ikapengki kawit na kamu Senator Pahrek. Ay kalangan kamu Speaker. Kalangan ni John Chairman Mao iba doon me kamu dawat may no kutigla. Ay kapeng kamagit na miya o yutong and kakasayan ng committee
o enggak keboleh so karwaru Pwuhng alagan mo yung betul-betul so chorus kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Pahrek Masular Masanube Pohnpei sa Kamagut Floor Amendment Silip Kuwan Isa Kaya Uli Panyari Isa Klimaw Anasain lang sa Parliamentary Committee and Muni Koros Mautong Kamagut Masani Pwuhng Masani So Kamagut Paitar Floor Amendment Silip Kuwan Isa Kaya Uli Panyari Isa Klimaw Anasain lang sa Parliamentary Committee and Muni Niya Floor Amendment Masular Floor Amendment Pohnpei sa Kamagut and Retungiti Naman karoon, pagutak ko lang ka, ito na tumasan pang main motion. Kansala mo Kamagut Mamiyayer Koros Mautong Kamaguto Masani Pwuhng Masani So Kamagut Paitar Teratung Tiyan Masanaban Kamutang ko sa Natsilupki si Sakeo Labanyari sa Klimaw Pagkaya tayo bangkat yan ang karyaw Kim Saklan Watawat o Floor Amendment kay Kaya kamanamanta sa parliamentary rule may required duplication panselti o kamutang ko sa net silupki si Sakeo Labanyari sa Klimaw uyalar kamutang ko sa net silupki si Sakeo Labanyari sa Klimaw LT1 tayo bangkat yan ano choose o ipanpo na sa Chief Clerk. Senator Abram, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irene, Amen. Senator Joab, Senator Latorre, Senator Laben, Senator Liganet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Amen. Senator Miguel, Senator Net, Amen. Senator Perez, Amen. Senator Simon, Senator Simina, Mr. Speaker. Kansala wave sa parliamentary issues matoko kamutang ko sa net silupki si Sakeo Labanyari sa Klimaw LT1 usus isa kwalu A o soto Pwuhng ranwat trail kamanatar kamutang ko sa net silupki si Sakeo Labanyari sa Klimaw LT1. Speaker, Kamu Senator Pahrek. point of information. Pwuhng sama tayo kadawagan ranwat kung ni resolution kan o bill metal panilar upon lang sa matay special session what sa matay rule may tayong staff financial enforcement iba roon kagate spelling miye mapan kagate tauta po neo doon rulo kamaular live staff kan kag apali kanina ito kugat kung sa ilabalita ran. Kailangan, Mr. Speaker. Kailangan. Dahil kailangan ng kawait chairman and chayan ko. Privilege my Mr. Speaker. Kamu Chairman Carl. Lalo my Mr. Speaker. Ang sumawad ay manuwaw karagara kamagat maluwad jalan sa bali pan sa maday resolution kalanda. Chanchan kamukit o miya karyaman ben Pwuhng miya karyaman ben kamakut sa Pwuhng asyo men patron Thailand sa pahal talang pan resolution calendar o Kadkadaur pan resolution calendar. Kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ito nga rawa sa pahal bang kubro mo yung bang kubrakan koros. Ang sumama may tungalan ki ay men utud pa kawit sa maday rule o kamagat maluwad yan ka withdraw resolution ng dob ko sa Klimaw Labanyari sa Klimaw. Chancellor mo kamagut koros mo utong kamaguto masani ay Pwuhng masani so
Kamagat Paitar or resolution of Korea Klimao, Lebanon Klimao, but Patroyal Pangkapurkan. Kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, intuan ko puro mesansal, pwede resolution mo tayo patuloy na sa matay kalampo. Ay menuwa o karakara kamakit maluwat. Tatawag din kak intuan sa mesansal doon mga epol lang tayo ko o epol to non-special session maban buyaw mo rin namin. Chanchalang mau Kamagat Mamie. Resolution of Korea Klimao, Lebanon Klimao, and a sign lang committee and chain ko. Karos Mautung Kamaguto, Masani Pwuhng, Masani Show, Kamagat Paitar, or resolution number of Korea Klimao, Lebanon Klimao, a sign lang committee and chain ko. Miad resolution, Kamu Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, pwede iban, rin tungalan diyan sumaw, tungal wasabal, bangko puro mo yung bangko puro karos. Nuwa o karakarak, then kamagat maluwad, in fact, withdraw resolution of Korea sa kuno, Lebanon sa Klimao. Chanchalang mau Kamagat Mamie, Karos Mautung Kamaguto, Masani Pwuhng, Masani Show, Kamagat Paitar, trial withdrawal, Kamutan resolution of Korea sa kuno, Lebanon sa Klimao. Motion in place. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko puro mo yung bangko puro kan koros, kupuro mo kami miye, ayun kak, kamagat maluwad, that place, resolution of Korea sa kuno, Lebanon sa Klimao, nansa matay resolution calendar. Ariaman. Chanchalang mau Kawait Mamie, Karos Mautung Kamaguto, Masani Pwuhng, Masani Show, Kamagat Paitar. Pwede tayo place here, ay paan po na siya, Chief Clerk. Legislature resolution number of Korea Kuno Line Klimao proposal for resolution conveying that the 11th Pohnpei Legislature for and on behalf of the people of Pohnpei State vows in harmony and mournful disbelief over the tragic passing of one of Pohnpei State's retired statesmen and prominent businessmen, the late Honorable Nigel Philip, along with his loving wife, the late Mrs. Linda W. Philip, and further memorializing his legacy in the history of the state of Pohnpei and offering prayers of comfort and strength to the aching hearts of their beloved children and family for adoption. Kailangan pwede resolution order withdraw kailan kakatiyan ang masin by paan po na siya floor leader. Kailangan Speaker Nuwaw pasuan kamagat legislature wajan kakuya kupurki resolution number Korea kuno Lebanon sa Klimao. Ariaman. Karos Mautung Kamaguto, Masani Pwuhng, Masani Show, pwede Kamaguto Paitar Trabang Katiyan ang masin pa o ipaan po na siya delegation in Matalanim, Chairman Card. Floor Leader Abram. Kailangan Speaker mo ni Dampleo pasuay sa sakatan. Wow kapacapat mo hanggang kamu Speaker Vice Honorable Members, so Railkan Koros yung pasyang child. Speaker, ibaan songan pa delegation Matalim, may lobbying Speaker o Chapiata Kapesyan yung lab resolution kasambalyo may patupachoyer pa ang Legislature Wood. My Speaker, Honorable Members, resolution of Korea kuno Lebanon sa Klimao ay sokosangan itan puran walwat may Legislature kaysa kayawat niya chalban ta win Pohnpei o sakasakar kita kepuran emalu o pacho bagi malabilipan kauno me tokayer ulen way kasampalman me kapesyape ay nunin siya sa lamaw ng resolution what mayay Honorable Nigel o Philip me langlangi lapin wapar man si Speaker essential me puran kauno tokayer ulen way kasampalman ni ako chope sa tuwaw parang kauno
Riyesek Lamau. Mr. Speaker o honorable members, dami man kabatsayang nauya kasamkalan resolution wat. Pwede nan pataben legislature wat. Ele etin sangun momon tuksong datok kasambal wat nagchalban sapulman kita nan legislature wat. Pwede kupuran kauno pilsian saler ni October yusek tayo parang kauno riyesek lemau niya bil man player warakan wal kasambal manat. Mr. Speaker, ipajuan me chal koros mangi resolution kasambal yumet o kamel magchalban sapulman kita pagpagwat paserpan project. Iban kabrayang Mr. Speaker, kasambalan all manat niya uya ulan Pohnpei man ay naminsan sa lamaw nan resolution wat. Riya po yan show, essential me paluran pubudwat pan pwede yung wan Pohnpei lakap sapul majal tutok ang kak karwaro o tutok ko dyan kak yang uya dyan sa majal tutok o nan kapungpen tutok ban uyawi transrawi kamele magprojel puran walwat pan sapul man kita resolution wat o kaping resolution kasambalwat niya panalalta angkat pagkatar pasyang wasakan me sansal yay pan puran ispa unan markin wain matalnim kapnan wain Pohnpei son kabung labalap en wain Pohnpei menengkatar labalap en wain matalnim o syarikan muya wan puput kasamkal menit. Mr. Speaker, honorable members, iban pajon 8 met sa majal tutawan kak pasowe mawa iban pil moiteng yang ay memberin delegation matilnim o bil koros memen yang jujug yang nan resolution kasang balwad. Kalangan kong Mr. Speaker o honorable members. Kalangan floor leader Honorable Abram for the present resolution. May I present resolution? Kami Vice Speaker. Kalangan ng kami Mr. Speaker ay tunggal sa karanwa sa palpan ko mo on the floor pampakapayan Honorable Senators Koros ibil tunggalang gawawang right on tatongkan mo polikran maaw ang kaping kapataw ang Koros na paypayan o yang korokorong uya kubur to uya lamalam ng pangit. Mr. Speaker, imen piluya tungal kaping kalangan ang kami o Israel delegation ng matalanim pag-input kabasa sa kapulungan resolution kasampalwat mabangko na bataw po yan uya sa palimatay men wow kasamo aman yang atay senator former senator na-serve uya waliapan uwin matalanim ng Momoto Legislature ang saurero. Mr. Speaker, on the late Laban Wapar, Honorable Naitano Philip, ibatawan ulan uwi manit sang niya uya aman sa pulmata atong alton school pets. Patoto kit piluya son legislature katuwa pa. Pabautut irakin kasumpal ki tatakan way momotso. Irakalap katang makatikan masligin Pohnpei mitik makatin government sa alang kartan payan way tigrat-tigrat. Nan kamanaman lang sa resolution wat man Momoto Legislature magtaypan kasakar lang mo patotoler ran wat LAE ating sa resolution wat amia na patapat lang papaute wala man mawaya ulan way
Legislature man. Pohnpei liwat man. Yayangin ang resolution mo. Ira koros kapal salo tala. Upan protokol. Kapal salo tala. Ligin siya. Nanoy na yun. Mira kasampal. Mira kampake. Ablukut. Sudah mabangkar. Ipiltungalan ko kapang niyan sa umira patranan. Resolution what? O babot malawlaw na nguin Pohnpei na ano kisang lupo. Cancer tirano ito. Malawlaw yan. Nan mo'y kapwat. Nan barwat. Mo'y niram na lilang rawat nan riyakit riyasak limaw. Tungalan ki kapag medil pataw ki porque ay batawan papautuot. Pataw ko ang ulit pataw ang ulit niya uya sa pulma tungal kong school pataw ko ang ulit niya tuya senator riyam. Patron liit niat huya pakariyat justice development dan memucakatilo makin ugibano o kataki Pwuhng saulong kanin memucakatilo kan surere ranwat ira santiyong nan resolution na bugriyo sa kuno lapanyal riyo sa klima urapay supply ko pa napti like in way ban up to Pahrek Oloya Senator man nituon ko Senate Pwuhng up to apot kanya irasodro ita ni masanin Pohnpei may salim babot kin mo ya salim na itukso ara babot laliki oy ratan nan kultiyong nan so man pagi talengkak nilolo pagkaunon ka kasamoyra ng sapay mawa ay tungal pakila kanay na itsuk and babautuot apran katawan mamakituot kasailakut lukut sutra man pangkaryat sa sutra man mala sutra man mela ap sutra man pangkaryat ay tungal sakratamat ng speaker ay tungal kapang sapalang komuyo talaga sinong matalamin pag resolution compact patapatuot lumay natin sila batawan mapambrong tiyarok ng mamutong legislature kan mabang katoto mababote nun ang resolution kalangan kamu main speaker o honorable senator ko Speaker. Mawar pa speaker magpurin po na siya Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, pwede ibang purang tungal yang kaya semua, way tungal wasabal, bang kupurang mo bang kupurangan koros. In padang ay tungal chairman in delegation, o vice speaker, o kamelalam, malawad yung sak, pato kita masansan nan resolution, o yang padang. Pwede uyapan totok, mananan makit, pwede kakawit ka pinang aptin palaik. Kamanamantan tupsu kasang balwat niya ban miya ran kak matang ada pagkadaruang kabina kawait ban teruas sinaptin blay kang kak miya niya soma ninduan ruasin kosanat na miya ay patyang kapurakan o yang kasambal kita resolution of Korea sa kuno laman yari sa klima. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Mawar Senator Carl, Senator Perez. Kalangan Mr. Speaker. Iban batawan ta motion niyo. Mo iban ilbatsen yang ikan ulian tengah yo adjournment
Moin ma mi wile penhinay nan katwat ramatangat se uya sapna moral kap. Aimen pwede ay wulwulian armas pukat aimen paruan sangian sumo uya kabeng option speaker o ton legislature vote me paruto niyan so kabato kanyisiwat ansuapal o support penhinay wat o uya kautakiyo. Kailangan members kan peligitian sumaw o patsang perenay. Ngayon paruan, may the motion ng Chan Rodang Timasin pen resolution niyan sa tabol mandi. Kariyaman. Yeah, kubura Senator Perez Moriban Ponesha Kamaguta Mia Israel kay makawatan ni Limarail mon kamagutin Ponesha ma Senator Net o Senator Edwin ma kubura ma tutuwa ma show Iban Ponesha yer kamagut. Senator Net, Senator Edwin, Mawal. Speaker, kailangan Speaker, wag yan sumaw, even melel, ulianti, yang ay ulian order ay leno, yang patrang, melel introducer, ab melel ulian wain metalani mo express at tungal condolence, ong sipalan. Main imen batuan main onggutan yata patotan an 6 legislature olet wiayar senator man I Pwuhng an so magata patrem pil wiya mentor men ong melel gdrail makapkan makoto murini I kamelele me kami sansaler melel patreng penai o kasaler ta yang ta tu gila melel uya ben sipalla me taiti kte senator waroko ya bil patreng egis woksang sipalla tigan magta ke napali ai met me men patki yang in wulian tita kit wulian ben orai lengono yang patki yang Melatonin Wayne metalani mo penay o express at condolence kailangan. Kailangan Senator Edwin, Senator Ned, Mawar, Mawar kamagut yung mayor chairman rujung tim masa na ben resolution. Karos mo utung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagut poita chairman tim Masa na ben resolution, Taiwan katiyan na issues, karos na utung kamutan resolution of creation kuno, liban niya riyasa klimaw, kawatan ni lima palimaon. Insan salang way may sabul matay issues, matoka kamutan resolution of creation kuno, liban niya riyasa klimaw, choose A sa kwalu o sa Pwuhng karos utungatar resolution what. Speaker, favorite motion and Speaker. Magkubura irayu maparata nituan kawait kan mayaleti resolution what pan pakatarlang option kabna. Morin te sa bulmatay ruyak purwat. Oy may men patrowan nuwan kak karos patrowan maana patrail resolution kak trailan kinluka ito panay o kita ta patrowan. Pwede kung mawat wuksang medrikan, ano wan kak koros, iban patrowan yang malal lugan lang siya. Pwede kiyalin matalani man me. Ang kak kulian chay tiyo, senator kan makakpatrang Ransarawi, o kat kita resolution, o kat kiyang banay ni. Alang. Speaker, Kami, Vice Speaker. mo alkawit Speaker, privilege you, ibaron kami lalame. Kaya sudah kat pana totok. Ako manane sa inila tigson totong kalpaan sa unin ng mutumotayo resolution at encroachment tanan na ilaw. Ami agad may man sa karakita Speaker kayo nan privilege word iban pata Senator Simon, Senator Lator, Melel
O sila balap sok salam sunankan. O tuanuin kejunsak. Uya sa volume at tungal katun kalangan pan kupromi. O momotel legislature. Kaisa kewat. Nanranwat. Pwede kubursapan mamiya. Na kamanala out of an recommendation and report. Na kampiyan sayan ko sa ikilong. Natukalang Senator-elect Wilson, the Honorable Wilson Panwood. Kalanganan kubro mo ng speaker. Kalanganan kubro ang Senator's chorus. Sudah non-approve man speaker. Pwede ka manamanwat kay kamsaklan running special session. Kami lalaman, pwede ito kasantikan. Kung nabatas ang korrespan, pasan, unsak pa ng legislature. Pwede ito legislature tigan magkakawala ng running session. Tanawi, a special session, magkakapangkat yung kami lalaman ni. Anso matangyo niya, sugtay tanin sakto yung non-malwat. Pakairte ito kasantikan koros ang kaulan. Senator-elect to. Ang kakuya mon legislature unsak niya sa umusatang kasi. Kapag kalangan ng pan kubrom o Honorable Senator Karos tama sansal ranwat o ya may kot kasumpal ang hit siliman mo ya uli apan mo isagin pakit yatatan absurdo magan karawapen karatama pumawi tan paratan ay sansal ranwat kubromal kalangan dahil kamanalaro po tiyo merekomend o kasaneti mo wala ban mo anso dahil ni saktiyang nan chamberwood ni special session yung mapan kumbang call ni anso matangyo ni anso kay banong sok dahil lang kakyang tautiyal o kasamo riyat senatorial Panwood. Kalangan ng kamuman speaker, kalangan ng Senator's Chorus, ikamil may special session wood, ran riyaw, absang katapan ko ito, makampake, makaparan, no kasumpal, kaya kamanala. Kaya kamanala resolution nyo, mipit papotyo, kaya kamalala milyon limaw, kawit kita pinatalantolan ng investment, kaya kamanala, Church may nawali farmers, Pohnpei Farmers Day. Uya la walang Merry Christmas. What welcome of Merry Christmas. Ay tungal kapin. Ang kamun speaker o Honorable Senator Karos. Kailangan ng kubraman. Muna privilege. Kailangan Vice Himan Patrawan Masyadar resolution ban resolution calendar Himan Patrawan Thailand nitak tiyang pon retoror. Oh, dahil na kami chairman kailangan may Mr. Speaker pwede kupuro masansal niya tayo katiyar to ni Rachoror ito nga Rachoror yun iman pa niya nga kawait na miyasang ito nga Vice Speaker mabit kamanaman tahan report makawait Santin Senator Elect Wilson. Pwede pa ikasal miye ang pantalan tatawagan kasarawi. May pangkagat sa irata isais kan kin miyong kajay Senator kan. And sa salja manan samatay ko sa net ni aso maban ketiki patungan tang kaula ang isais kan koros pangpurala o chip ran me puitano sus kamanaman la. Ibatungan damat pwede miya bigkasan maniyaban kapandala teniyaban panten ala kaula at bang kagada sa irata isa iskan magin miyong kay koros kalangan ng chairman Carl pwede kapit sa mamiya o mapitata isa is miya te iretoror kamu Senator Simon Kailangan ko, my speaker.
Orang ban Pwuhng na cuma kita turun rai dengan dia cuma kertas itu wow. Kakian Pwuhng sebelum ini saya macam ramu. Orang yang kami file speaker Florida kerana prosedur kan koros. Dengan yang essential saya cuma wow apa itu mata Pwuhng saya tahu. Kemudian tirai sobat kan Pohnpei. Orang irai kan Pwuhng saya. Kalau ramu. Speaker mengenai ekonom yang kak patuan walian di kami o saya patu saya pan yang tu ada meeting APIL for we are submitting oral report yang kak essential me report na kaya untuk karena itu esai patu tu laporan lele pesan apa yang kak toyang nang report kamu kubra essential me nan sampungan Oktober nirisak silu miya sayo kota sampung pe makom makating kapu ong winsay ban pagkak Pwuhng 60 kawanisak libawan Board of Directors meeting o kapaisak Riau and General Assembly and APIL meeting nang saywat me Pwuhng komu yay Board of Directors at APIL sampung the Legislature may Senator Dikane Pwuhng Pwuhng kit yay bill Senator Net Senator Depen Senator Edward o Senator Simina bill essential me miyo submitted staff siliman me miyo support staff yay Tom Pickman Carlela Edgar o Cynthia Elio Edgar ni oralab Mr. Speaker totoo kasampalan ni APIL Board of Directors Hurisak Limau Kapta Rain Saraw ni atak committee miya committee yung mapilitas ang chairman ng APIL the president ng APIL Pwuhng talk bylaws and APIL o irail kawit wasakan mo kunong and wag tagla pwede orailan tarubuwat o wag po tagan ay so wananan pino Ari ninduan tatawagan at kamadiyo trabdar lakisak yun murisa niso wasin rai sarawiyo at o insokla ailan nanto lakisusa ma niso uto nan patrokpan bylaws and APIL essential me miya ira isak limaw nan punan bylaws o waktagla provision po ko kayo iban arala pa iban natis patuan tatik pun siang patuan ang orang pun provision kayo apit ainso me General Assembly and APIL tanggiruyaw unang wagdaglan pailom makamanamandar kasandir me General Assembly and APIL tanggiruyaw ni kamsoklan weekend sobong June and parkor sabil kasanetim me Korea waktu lang, na Board of Directors pangkin meeting pangkin tundunong ato General Assembly meeting. Para pangkin top Board of Directors ranyaw, sutuloy resang ranyaw, apan General Assembly meeting pan ranyaw, sutuloy resang ranyaw. Filmiyo, waktu lang mapit option APIL Secretary, General Secretariat makasanedi me patok panopso anane en kinuyawi akis kota sang tanah kinuyawi ramad waktu lame pinuyawi na ang paila Mr. Speaker kasurela standing committees and APIL o kasanedi me PAMIA special committee o task force berpagin kapota ay so me anana pamiya Apil waktu kalau memia, kasanedi me, ainso me Board of Director mandan, solar niya Board of Director, wali apa patrosan ato nan, Legislature me Director walian pun walian. Provision me mia, apil may to kita dan kakir tatang ki internet ada. Ainso kan me apan
Aktai lang te anane board of directors General Assembly ang katpana bylaws and may data for meeting ang kakuyawi online Zoom meeting abe ang kakuya election kasandian meeting ang API o bill kasandiyo katangedi me API secretary the official station Pahrek territorial Pwuhng Pilmia euro me pasampal me waktagla me pilpit muman katkala budget the expense in API niyal kasanedi me sangmet patola sang nanchun pangwat patola Board of Directors pan report the pan meeting API office lab am pukok point director Legislature campaign pioneer around Tungol Board of Directors for conduct the weta API Board of Directors the deputy was at that one last personally was a meeting kapan API panguyaw o kak sensen men nampar pangwat meeting in API panguyawi terbas Mio ira total milio me resolution creation me pilalantasan API parat o istapan kata resolution kat pemerayan kita ipan patuang kawit ang somero forward paninintau katotola mai patiyang o talk about the resolution kat o pil ira tingting kay pil mia side meeting kay nagpamit pinuwi sa pan o kuam on the way or return konok may lang kakbangi po itay ani relap Mr. Speaker may patuan sahib ng reportin sa parliament siya yung saipan o kalangan ng komi o kalangan ng bukan komi Kalangan Senator Simon. Kalangan Senator Simon. Miadri Rotoror, Komi Senator Perez. Kalangan Mr. Speaker, I patuan me ansawad kadain med wala manay bistuga gueta motion komian was a call of the house. Even then, katsiyan the patuan senator global makanangama yang Thailand show mau. Kita istri patuan ponan. Klokeu jagan bam close. Sang ni karbon men patuan nuau karagarak. Biata motion dan kak ran malet chanan samurai specialin ran what o sabal pala niyan show you ran what on you special po na bali irakan kami dan kair special what tuan atal kamanan lar ayo dan break ran riau Kariman Chanchala mau kamagit mamiayer mo na ban kaimsak Sabul Majail, we put Toro Road. I meant Bagita, one baron, net and Kakulian Tidy. We are low and opportunity. We have put Toro Road. I get in Kupura Beneo Sakrani lap, my land Kupura Ivan Batoan Sansa. We alabalam Toror. And sapul mar pinin ko kusanet kaysa kayo erer. Kapeng lingano wow sapulang kamarar Pohnpei taparos. Pilmen William kitdiyo peki sapul mar tolang sarawi. And yang kit kolpek akalway kit perperay kit sinsilay kit. Amen. Karos mo utung kamagit katayan komal disanan uyak burtoror kaysak tuawat masani ay uang masani so kamagit paita dahil komal dier sang uyak burtoror kalangan ng senator ko karos kalangan ng kumailo sila kumao